Kuma ikarikari ya mbere ya coronavirus kwanirwa nthiguruni ya Kenya mweri wa kathatu mwaka uyu uturo nwangaratanire muno biashara imingi cia bingwa maskuru mabingwa na nkinyagia ntere imwe cia Kenya cia binganwa burudu ya kurigaria na giutati na wirigiro wa antu mamengi nkinyagia arwaru umbere kwithirwa makenyibanyiba masibitari-ini anontubwa ontu uyu nikio mwandiki wetu wa Ntito Gregory Mureithi ambite kambi kiri masibitari mwanya kuraithiria ikarikarire na ikine gicunchi kia muthia kia ruono rwa mwanya mwajie kuthama Muraguri. Nyuma ya gicunche kia mbere gucungunura nkathi yaje macibitari ithiritwe kari na mbere anta gutarire mirimu irerikite kuona ndawa kumana na corona katacokere ntubumendeni ya macibitari ukwithugwania kunyia kwaje macibitari nkumenyithe kinya namba ya baraba gukwana nyita bunene nyomba cia gwikia baraba kwite kana mochere igitigwe iri ntheri untubora buringite kinya ne biashara cia mathandiko kana baraba tongaire mambura jaiku. Mochari yetu iko virtually empty kwa sababu hatupokei wale wanaofia nje. Kulingana na ushunguni ndene ya macibitari mirimo ira mingi yumana na mikare na mirire muno yegie utheru biakora biri na rigu na kumenyera miri mitaratara ya kurigiria corona na kuthamba njara konyorojero utheru kukaranto atheru na kureiro bira bikongera kathari mwiri corona virus iji mirimo imwe ta njoka typhoid kunyia kwa ndau mwiri na ire yumanaga na kwagia utheru nirikite kunyia nkatho kire mitaratara ya janire na corona. Kuthambia njara ikutethetie kunisha mirimo ndene macibitari yetu na kuinga kwa ilape chovi kinya kuteretie kwa tuika tutina a lot of casualties, so most of the trauma wounds itina anto baba, for example anto baroya bangi bakedo when accidents happen pale, that rate has also gone down. That's actually a positive aspect. Tokia kwa nikare kusustain practice moso yenitina dene corona the population. Hajine bambirite gucoka macibitari ne guco tungata ngerekano cibitari ya Nkobo konserata igitarira ne bambirite kuona gicunje ke 40 na kiregana kiaje bravo na gambere ya corona kuija gitarira corona egweterwa ntuiba matukire cibitari mwanka inya batuika twatuika inya tutirona nucue baraba turaga kuija tana virinji lakini egitarire itukuona wongereku antu ibagwita bakimenyana bakeja na nande cibitari yetu no tuge turi ambao tidiri quarters ya uria turethaira turi kaberene kara mbere ya corona egwetwa kia wikira witekio kire nyomba cia utungata cibitari ne ciambirite gwika mitaratara kungana kurigiria je bangi konana na jia thuganiro ba corona ngerekano cibitari je na gitengo kiume gia gutirita mwajure jari na thuganiro bia gukora gwikia mirugi na thina cia mauri na yo eji ya kiro be karikite ne barita yari konana na muntu ore jari na bionene bia corona bamwe bethera bena tumahitaji jatwa respiratory kana baba ukora kaba kwithia bana kibara bakonwa guntu kuri araba ikagua batemixa na bau bangi na barabete te konwa general bena tuthina tungi na baba konerwa ndera bageta mbere ndewu na beta bakone kana no imandaktari mwanya nikenda tutikaungania ntu bonde tuija tuma bamwe ba riski kwithira bena thina. In the case okay kuonekana wena either high fevers kana mbi tuna timu yetu ya hospitali ile itaitwa rapid response team ina madaktari na ndubara trained okay kutokana na wena chances signs waja onenkana ironjere ne sha timu eu kamuthia nkwire na wigwatire bobo corona ikithira kethiranye na mirimo ire rikite korana nayo yawe tekio kire nyomba cia utungata ba ugima na ukaitha thine rere mwiro ugikira thine rere umba kurigira ja corona na corona bangi nyamukingo ne jwaringire mbuna jorona ndawa ya kurigiria Murimo muno ni tabia cia mimbi gwekora gweka utheru na gukaranto mari very close kuria gwikira mask lesson yemwe ni ati mbere lazima antu tatu tuchinjie bra mikalire yetu nikenda tubota ku prevent corona. Lesson ya kaire ni ati anauka kwina corona atikayeja kuoria mirimo yengi koguo ni lazima ta hospitali tuendelee kunenkanira services ya ku prevent na kutiriti mirimo yengi ndinora muntu anaendene mwiri ni is as dangerous as corona COVID-19 mtu atakorero na COVID ni hatarisha utorobo kwa zaidi kurugia dinende nayo ndene mwiri wako. Cibitari cionde ciina mechanism ya kurwa na murimu ya coronavirus ira ndugite cionde ciina mechanism kuhakikisha utiumba kuwati murimu coronavirus witita cibitari. For example, waitatu wa level 5 hospital wakinya ungetine mbere ukathima temperature
ugakulukira through sanitizer booth. Kamwa yacoke kiri muraguri nkiripotera Weru TV rugonorera mwanya mbitamurithi Gregory.